Chakai hi khovela seafood eina sat ber pakhat ani a tuiti wang ei an tam em lain sa hrisel ani awang ei po an om ve tho bok chome dang ang bokin a hlei hluak ei chu taksa hrisel na tan a thalowa atok chawa ei ve tho tur ani chakai hian calorie apai tam lo hle a protein ero apai tam hle thung vitamins le minerals apai thanem hle chakai chun min gram zarit hian protein gram som ni le calories za som ni apai ni a chut ani thau le mom le carbohydrates apai tlem em awangin mi thau le zun thlum nei tan ngai ngam taka ei ngam ani vitamin B12 zinc selenium copper le phosphorus apai hnem thokhata hengte hi thisen chakna tan te thazam chakna tan te taksaral veng khol hrisel na tan te an tangkai hle lung le akai hnoi hrisel na le thluak chakna tan a tangkai tak omega 3 fatty acid apai hnem hle bok chuti rual ero chuan chakai hi a thiang hlim chau kan ei tur ani a min thataka chhum tur ani a pong po ei treu tur ani bok hek lo kan soi toangin chakaya hian protein thachi a tam hle a hei hian ti hrol ati chakin a siam tha a taksata na tangkai chol a siam chuak thin bok bong sa le voksa ei theilo point chakai a ei chuan a taksa du kho protein along mu thei thowa a chan chu chakaya protein hi pai troi a ol samjok wang ani lung hrisel na tan le thluak chakna tan a poimo em omega 3 fatty acid hi chakaya hian a tam hle hei hian taksa apun zual zel tura veng theya thau chia a irala thisen dot ati fan tha thei bok ril hrisel na tan te hria reng na tha nei na tan te thazam chakna tan te apoimo em omega 3 fatty acid apai tama wangin chakai hi chome hlutak ani thisen ti chak tu ata na tangkai takle taksa chaw ngoi veng tu thisena oxygen keng tu hemoglobin siam tu vitamin B12 hi chakaya hian om tam hle zinc le selenium apai te hian taksaral veng khol an ti chaka taksa a hliam om an ti dam chaka cancer laga taksa an veng bok thin chakaya copper le phosphorus te hian ru an ti chaka taksa na tho an pui baga thrui an siam bok kan soi toangin chakaya hian calories le thawatlem hle a chu wangin mi thau le zun thlum nei tan ngai ngam taka ei ngam ani carbohydrate hi apai lo tluk ani a chu wangin thisena thlum omzat ati pungvak lem lo ani chakain taksata na thil tha apai hnem zia kan soi rual hian mi zong ta na chome thatak ani vek herlo ti kan hriat a thome chakai ba ka hian luilam sa shim hi ei sual ol em an ni a taksa bol le thak angin alang theya thok har sat na thlen thei ba ga thina hial a thlen thei ti kan hriat a tha luilam sa shim chikhat po ei sual tan chuan chakai hi ei lo sham tur ani chakaya hian cholesterol tlema zong le sodium a oma chu wangin lungnat na te thisen sang te thau chia pai tam tan te chuan ei tam lo a tha hle chakai kan ei hian kan taksa mom ati pung theya ei suala olbok chu wangin chakai hi kan ei don ani chuan chum min that ngei ei hi a himber ani luilam sa chidang ang bokin chakaya hian purine sa oma purines hi ke somin uric acid alowin siam thina ru se alo om ta thin ani chu wangin ru se emo kal thalo emo nei te tan chuan chakai an ei ani poin an ei tam tur ani lowa min thataka chum chau an ei tur ani ei lo a him ber ti ero han soilang sham ila tuibol hlole thiang hlim lowa cheng chakai te hian thir lam chi mercury lead le cadmium te an pai tel theya heng te hian hriat na thazam le kochung lam an ti che theya chu wangin tui thiang hlima om chakai chau ei thin tur ani mi hrisel thapa ngai tan chuan kar khat chunga tum khat emo tum ni emo chakai ei hi a him mai baga taksatan a tha a tum khat eya gram za somnga aya tam ei lo tur ani thung min thataka chum bok tur ani a chile mom tel tam lo bok tur chakai kan ei rual hian thaira le thai na ei tel hi a thabera chome chikhat chau tum khata ei chok lovin chotha in buk tok balance diet ngai poimo zel tur ani chakai hi chome hlu le hrisel na pai tam ani a heti rual hian ei sual ol sam le taksata na din hun hlau om thlen the ani ti hria in a thiang hlim chau eya pong po ei tam lo tur ani a
min thataka chum chau ei tur ani bok